kan National People Party NPP ha amlarem konstitusi kelanang yo bor susu dak kejingwan kersan wa melibarim uba RL Tariang ubala aireng hak election MLA Arjagar Prana ka Bharatiya Janata Party BJP ringkat kinong kersan haka arplai trik nalar Arja Arpar haka jialang ha amlarem uba Stephen Mukim MLA barim kan ni konstitusi uba penkre yeladi benyekun ni election MLA House na mubanwan naka NPP ulak priang sobha ya kejingwan a jingetrelang uba RL Tariang lem kinong kersan kijungu kani kecintri lang hapdeng kini ki MLA barim kolongru ke jingtuan pelim no yo MLA bamenta ba lakmen remboy kai United Democratic Party UDP nakani ke konstitusi hak election jit no ikmat sa yeng dobar thawai ke jela Meghalaya House number 1 hawan galiang yang ga unit BJP hayaran kani ga onggone ga ndai mo memtha ne ke parti handai ke jingi kre langi em ga churu mongo kuntai malai katwai malam kani ke sarkar kani la ikre langi BJP wa NPP malai hadal hila mo BJP NPP ikre langi to hain heme kriya yang i ke BJP man kian ga ndai jo ikre langi hadal hil ke BJP he ga kamai ke NPP kian ga ndai jo ke jingi ikre lang dai ni hasawan amlam la nga karpa dari perlok kudang am parti BJP la yo ikre langi kiwa debut ma uma ara teriang la ikre langi cirup de satu jumud lang ta ka wong ipinne mo ka wada tikpi ne ara teriang wa ke parti mo tiget MPP de debra yo mas depan anin na wong ipi mo giyaw siam de declare gi tiket o ma Stephenson Mukim umanu candidate na kanika nagani ka 7 amlam constituency but hawra ki district mo yang ga Jangge Hill East West Jangge Hill ka party NPP deb declare ko ya ki tiket ya ki candidate depan mana gi putut yang ki candidate yang ka party ya lagi uaratin nei ba kiwi tuan ki perlok ki wen ki party dan persatu bekelagi pi dong gi mas Stephen tikena yo tikedu andai ini ke singi wong pi mo de borom ma ara yang wada emlang churup badi worok gi he kelang ini wong pi ya ke party tiket nin ila de declare ha mo kia konsensi hai por wa declare ki yo habo hun dekhar UMDC yang ga safai umanu candidate yang ga NPP na kataga form kia konsensi na kerpat ya pigi perlok perjor kiwan ini to kang ma altur yang ukre citomu mo yo punjab yu mas depan handrai du semen untuk wasuk tekerpat lang pi kat chuan be ini to ikre lang churuk yene kelam dikilok kijor mo ada MGNPP la unang paskemiki ada MG HBJP la yawan ki churuk wi la MG ini dah kongres la yawan ki churuk wi la yawan ki hak ke parti UDP la yawan ki churuk wi ho wang IP ki perlok na UDP la yo da am sim lang ki churuk wi bon ki lidar yang UDP am churuk wi to kam desnya pi wong ma ara tur yang mo umasi pan manu em bahatam ni bah yo jingkersan yang wero ki MDC ki we po konsensi ki yang i nadu MDC yang warwes ma head potmi kamju MDC yang Gawar Central wala dang manu ka kongres la hanrai kemensim bat kejing kelambru biyanggo to em ga churuk wi haga parti NPP uba RL Tariang uloong bo loweng no ya kejinglon khot jungu bat ke BJP nadu kani kasi handai emsim loong pat ba ke BJP kelak liap lama hak kani ke konstitusi adin mengalah syarem bat nganangnya ini ya ke parti BJP dan re ke parti BJP kumang ong menne saus nem steng dan kata aktivitas parti bat lalong kumba dan ông ikar kom trikam hapo office nasional ngam iya ha nga kung wen senior politics asno ram din kar kom trikam hapo office kalong kumni ju tip tingas ko ba nasa marwe kadang kuat ben kers ben menyerap itu
ti nga perkat nga ikalat penganyara upa naladi nga ba ula ino ya lah dia ke parti ke bangajit ru kim dia ti kumbo ang kaktin ba aba kiwi aba phimla man ya aba phimla betkite chino itu tumur aba ngamla ki ba ban persutho ya ki ti ngan no bagi ba ki badan hakataka kenhun ko ya dengan siap bagane ka kenhun NPP ka di ka parti ba ya ti jitno ya ni ka parti bangan Kristian ti kawai ka lomba kadon ka balancing of principle apa dengan BJP buat ke NPP pokoknya maju tak boleh kamu on the basis of this balancing of principle dikatakan kamu suka bangan incline syaka ikut cengkelap lama ngam laban ong nomor ba ngangalong tang member bala registered in BJP seperti di nasional sa tang kata kacung member jangan bukan dikakat tu ya ayangi tinggal kalau tang kan ni kakan dan ini program office party tak kelihap lama ke ngam semua day bangan ong mga baka BJP kan kelihap lama no dan renga nga ya weri kini kinong kersan di bakersan nga orang ajar katra pat kibai badan bensin kibadai kibaju kersan nga kaporong kalalong meli artam nga ya weri ki kani meeting bangin ya lang in ya form lang haka kadun ka bahe in ya form lang hangin ya dan lang ka ju ta ka bagin persen ngade yu presiden jongka UDP the house name Hajar Kendri Shwak election sistem Shwak election sistem tab Shwak election tikini ngarang song ko mu presiden kini ki penhap no yang klaim kejitip sangat kemudian bakim kuat suban ai tiket yang ndre indirectly ki penhap yang nak suki presiden khnang ban yo thum presiden do way baru su protest tendre ngam kuat suban contest ngala thai ke ni contest bannya contest yang kata tiket UDP na ong to long kat balong ai ka mon jumpa ba tengah syong ko sistem tam aklam ki nak parti UDP akre ko parti UDP kam dan kap suena tegidon no ginang wan khot samla kirang ba to nginya persan no na BJP to nginya le na BJP tengah pediang ka kuma balai ba ngapediang ya ke BJP ha ka nongrim ka ba ka BJP nga iba di polisi terekam jangka BJP long far ahead of the Congress ni lamba ke BJP ngiyo yang ada polis kap aja ngiyo yang ada national highway nanta ngiyo yang free trade zone but ke tripod atau ki ti balong very contested mo kini lightly but kini on this basis of this policy di incline of BJP kemudian to kan dia ke BJP UDP balai ngamli pai bang se UDP ti ngalong man of ngalong ubalong straightforward in the sense but mengalong very positive ma ke perkat di nasim ya kowe ke jingkren ju pa kowe mungkin iba haba pidan hak parti ke bahe kabar he upli bahe udan di hak parti ke barit kabar barit upli barit di on that basis si kata kanongrim ke bangai ngayai lenti kata kanongrim di hatin ke BJP ngai hang ni makalia he ke parti ke bahe tu ke ke parti NPP ke bau ba la dia ke UDP tega ni ke regional party ke barim tam like nak HSPDP tenre kan ni ka longkop tu parti habakim ko asu yang ngati lam nun re nak liang ke NPP bet kia
Om tengin ya lang tengin ya kersan lagi nas ngau katakan jingkot jengki nani katakan offer jengki kalau why refuse offer